Temporariamente a descansar según el guerra entre el grupo de Ustad Khabir Malik del More National Liberation Front o MNLF y el bandido grupo Abu Sayyaf na probinsya de Sulu. Asugun pa ko ng Sulu Police Provincial Police Director, Police Senior Superintendent Antonio Freira, alas 3 de lunes tarde, cuando menor el tensyon. Sa ngayon, nagkaroon ng konting tahimik sila. Last February 3, about 2 o'clock in the afternoon, 3 o'clock, nag-disengage muna sila, walang tutukan. Purposely, maybe para ayusin nila kayo ng mga wounded and yung mga casualty nila. Mga lugar del Danag na Patikul, Kaunayan, Darayan, Ikantita, amo según el na bien afectado na konflikto. Donde base na records ng Sulu Provincial Government, y alcanza según na 1,857 individual, desde 349 familia el afectado. El gobyerno, ya puede darle ayuda con este mga afectado familia. Ito po yung mga evacuees sa mga schools ng Danag Elementary School. Yes, the provincial government nagkaroon din kahapon mismo, nagre-repack, and then the provincial disaster coordinating council, spearheaded by the provincial governor, nagpatawag kagad ng meeting, nandun yung DOH, DSWD, and other line agencies. Ayun, nagre-repack po sila siguro. Mientras tanto, si Police Senior Superintendent Freire confirma que hay verdad tiene con quien magaya corta cabeza miembros del MNLF. Maron también ella morir al lado del Abu Sayyaf. Pero el policía habla, él es la neutral y el cosa nos la quiere asegurar que hindi man kalaya at papara ng otro lugar y tiene mga civilian el man ipit, iman umit na encuentro. Sapagkat mainit ang sitwasyon, we have to stay neutral and ang sa atin dyan ay naprotektahan yung mga would-be victims tulad ng mga civilian at yung escalation na sinasabi ba rin na baka naman ito ay sumobrang sa sobrang kagalawan ay lumipas sa ibang lugar at magkaroon pa ng panibagong kagulan ulit. El secretario del Department of National Defense, Walter Gazmin, yan na sa dia na lugar, pero con eso no ay permiti kubri na media. Oliver Angeles Arquiza, Dateline, Zamboanga.